Bah diangkat udah di baban. Angkat sebelah kiri. Mancing teh ke nyolang oke. Aduh. Udah di baban karek diangkat. Aduh. Hei. Ada. Kalau salah. Kang Laris, kita nyil 20.000. Panitia, panitia. Nah, panitia. Aduh, ngahulang wae. Oh, sih oke gaji ongkong belum. Lalu kita cempok. Kalau nyil teh aing merek kalung bener teh. Berita nasi yo. Oh, doain ka arep ah. Ayo cadangan. Bisa tuh. Nah, mau beli